Pravoslavlje to je istina naša, da budemo svetlost svim narodima. Pravoslavlje to je... Sa sigurnošću možemo da kažemo da je ono prvo sa čime se mi susrećemo, a što nas upućuje ka religiji i ka postojanju Boga, jeste ikona. I ikona jeste neodvojivi dio života hrišćana. Ali međutim, ona nije samo sastavni dio, da kažemo, hrišćanske tradicije, nego je ona i dogma crkve koji je ustanovljen na 7. Vaseljenskom saboru 787. godine. Car Lav III. Savrijanac izdaje 727. godine edikt kojim se zabranjuje poštovanje ikona i svako slikovito predstavljanje božanskog. Tim povodom 787. godine održan je 7. Vaseljenski sabor u Nikeji. Saziv i održavanje ovog sabora zahtijevao je mladi car Konstantin IV. I njegova majka carica Irina. Razlog održavanja bilo je upravo ikonoborstvo, tačnije suprotstavljanje ikonoborstvu i očuvanje pravoslavnih ikona. Jeres ikonoborstva izbačena iz crkve, ali se ova jeres naknadno ugnijezdila u raznim spoljnim zajednicama, čiji nas članovi često pitaju: zašto imate ikone u crkvama? I šta je to što mi treba da znamo o ikoni kao dogmatu crkve? Da ikona nema ništa zajedničko sa idolopoklonstvom, niti narušavanjem zapovijesti Božije predane Mojsiju, da se ne treba klanjati nikakvom idolu, niti liku, niti mu služiti, jer je ta zapovijest konkretno bila usmjerena protiv poklonjenja lažnim bogovima, s obzirom da je u drevnosti ljudima bilo svojstveno to da se klanjaju i obožavaju prirodne stihije, predmete, životinje, dok se hrišćani klanjaju samo jednom istinitom Bogu. Nevidljivog Boga nije moguće izobražavati na ikonama. Pojava takvih ikona gdje je izobražen Bog Otac datira iz nekog poznijeg perioda i uticaje zapadne tradicije na pravoslavnu i nije u saglasnosti sa pravoslavnim kanonima crkve. Jer po pravoslavnim kanonima crkve na ikonama je moguće izobraziti samo ono što je ljudima javljeno u vidljivom obliku. Nevidljivi Bog, kada se ovlapotio, kada je postao čovjek, javio se ljudima u ličnosti Isusa Hrista, od tada postaje i mogućim njegovo izobraženje na ikonama. U Starom Zavetu postojale su samo ikone herovima, jer u to vrijeme niko drugi nije mogao biti prikazan u hramu. Bogorodica još nije bila rođena, Gospod Isus Hristos se još nije oplotio i nije postao vidljiv kao čovjek, a božanska priroda je neopisiva. A ni starozavetni pravednici prije Hrista nisu bili potpuno savršeni, pa su sišli dušom u mračno mjesto u koje je Gospod sišao i odatle ih izveo prije svog vaskrsenja. A posle ovoploćenja i vaskrsenja Hristovog, pravednici novozavetne crkve dobili su priliku da budu istinski čisti i sveti kao herovimi, i stoga se već mogu prikazati. Počast koja se odaje liku izobraženom na ikoni po učenju svetih otaca dopire do samog prvoobraza, odnosno do Boga. Jer je čovjek biće koje je stvoreno po obliku i podobiju Božijem, Bog mu je dao zadatak da u ovozemaljskom životu projavi tu bogolikost, da projavi Boga. Svetitelji su ti koji su ispunili taj zadatak, Bog ih je prosvetio i klanjajući se njima, mi se klanjamo samome Bogu. Stoga vjerni stoje pred ikonama, klanjaju se svetiteljima, cjelivaju ikone i svi ti znakovi poštovanja nisu usmjereni ka dasti sa bojama, nego ka onome koji je izobražen na toj ikoni. Sve ikone su naslikane po kanonima pravoslavne crkve, koji su sastavljeni iz velikog broja pravila i koji su sačuvani neizmijenjeni dugi niz vjekova od procvata samog hrišćanstva do današnjih dana. I ikone mogu da se razlikuju jedna od druge po svome stilu, ali ono što čini ikonu drugačijom od drugih živopisnih izobraženja jeste to što je ona naslikana, kao što smo prethodno pomenuli, po kanonima pravoslavne crkve. Ikona nije portret i ona ne pretenduje ka tačnoj predaji ili ti izobraženju spoljašnjeg izgleda čovjeka,
Mi ne znamo kako su izgledali svetitelji u drevnosti, ali su nam izvjesne fotografije određenih svetitelja koje je crkva proslavila u skorašnjoj istoriji, kao što je sveti Justin Ćelijski, sveti vladika Nikolaj Velimirović, i kada uporedimo njihovu fotografiju sa ikonom, možemo primijetiti stremljenje ikonopisca da sačuva neke najosnovnije karakteristike njihovog spoljašnjeg izgleda i na ikonama svetitelji su prepoznatljivi, ali su ponovo drugačiji. Njihove crte su oplemenjene, oblagorođene, a samim tim ikona ima za cilj da svetitelja projavi i predstavi u njegovoj oboženoj i preobraženoj slavi. Ikona u sebi sadrži duboki moralni karakter i samim tim u drevnosti ikona je smatrana evanđeljem za nepismene. Na primjer, ikona Presvete Trojice ukazuje na duhovno jedinstvo kakome smo svi mi, vjerujući i članovi crkve, prizvani. Na toj ikoni možemo da primijetimo da su tri lica Svete Trojice, Otac i Sin i Sveti Duh, predstavljeni tako što liče jedan na drugoga, ali su ujedno i različiti. I samim tim to nam ukazuje na to da smo svi mi ljudi različiti u odnosu jedni na druge, ali smo ponovo prizvani ka takvom jedinstvu i ka tom duhovnom jedinstvu koje je ostvarivo i do koga dopiremo sjedinjenjem sa Hristom i pričešćivanjem iz jedne čaše. Također, ikona Presvete Bogorodice jeste sa Bogomladencom Hristom jeste poziv majkama na materinstvo, koje podrazumijeva rađanje i odgajanje djece. I posljednje što treba da kažemo o ikonama jeste to da su one prvobitno bile namijenjene za hramove, ali se kasnije mahom rasprostranila tradicija da su se te ikone pojavile u domovima vjerujućih ljudi. Ali u tom slučaju one trebaju da zauzimaju posebno mjesto. To jeste tamo gdje će da budu vidne i uočljive. I ikona nije i ne smije da bude predmet dekoracije. Ona treba da se nalazi u domu isključivo radi molitve i kako kažu sveti oci, moleći se pred njom, ona će mnogo čemu da nas nauči. I prije svega, ako se zamislimo nad tim da je ikona prozor u Carstvo nebesko, onda će kroz nju da nam se otkrije tajna gornjega svijeta, iz koga će kroz ikonu kao kroz prozor da nas posmatraju i Hristos i Bogorodica i svi sveti. Pravoslavlje to je